shikuje akuramo imyumbati umwe bibiri ayikuramo aricara arahekenya gusa ikintu cyadutunguye nuko nyiri imyumbati yaje araza yirukanka azana inkoni atangira kumuhondagura twebwe tugize ngo dukomere tubaze icyatumye amuhondagura umutipe nibwo natwe yadusimbukanaga naho yari afite n'umuhoro mu mufuka gutya inyuma kunoze urabona ko umukandara wahangaha inyuma hangaha mu kwiruka rero kuntu kwagiye dutatana twamusize aho ngaho asigarana n'uwo nguwo aramuhondagura pe yamukubise byamugira inoge pe ariko rwose twahise duhamagara abashinzwe inzego z'umutekano zize wenda zigira icyo zakora ariko ubu ngubu na n'ubu gusa na n'ubu ntabwo zirahagera ku buryo zadufasha mbere. Birababaje kandi biteye agahinda. Mu karere ka Bugesera umugabo akurikiranweho icyaha cyo gukubita mugenzi wiwe amuziza kumucukurira imyumbati mu murima wiwe, dore ko yamukubise akamugira intere. Ni mu gihe abaturage baje gutabara uyu mugabo akura umupanga mu rwubati ashaka gutema abaturage barirukanka bahita bahamagara inzego z'ubuyobozi. Uyu mugabo ahita afatwa atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Asobanura yuko ataragamije gutema bano baturage ahubwo yaragamije kubakanga kubera ko avuga yuko ibisambo byamurembeje. Avuga yuko umurima we w'imyumbati bayikura buri munsi uko bwije nuko bukeye. Avuga yuko rero yakubise uyu mugabo kugira ngo atere abandi ubwoba. Uyu mugabo afite imyaka 55 y'amavuko, bamwita Jean Claude. Uwakubiswe afite imyaka 30 y'amavuko, bamwita Jean Bosco. Bivuze ngo Jean Bosco ngo inzara yari yamwishe araza gucukura imyumbati, arangije aririra nibwo uyu mugabo yamusangaga mu murima w'imyumbati we aramukubita yenda no kumukuramo umwuka. Nibwo rero uyu mugabo asobanura ko gukubita uyu mugabo nta rwango yarabifitiye, ahubwo yavugaga yuko nakubita uyu mugabo nta muntu uzongera kumwiba kubera ko araba aremye ubwoba mu baturage. Uyu mugabo rero ibi yavuze ntago byatumye adatabwa muri yombi. Abaturage basabye ubugenzacyaha RIB ko uyu mugabo yakatirwa urumukwiriye bitewe n'icyaha yakoze cy'indengakamere cyo gukubita umuturage, ndetse n'ikindi cyakurikiranweho nuko yakanze abaturage agerageza gukuramo umupanga kugira ngo abateme. Bamubajije impamvu yari afite umupanga, avuga yuko ariwo akoresha arinda umurima wiwe kugira ngo abajura nibazajya babona ko afite intwaro babashe kwirukanka. Rero uyu musore yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Kanyanga yari ikibido hamwe n'akajerekani kamwe karindwi. Ubwo nyamuntu abasirikare bari bari ahantu bacona uwo muntu arayitsimbye, amaze kuyitsimba hanyuma utayitsimbye abari waza akayitsimbura, amaze kuyitsimbura hanyuma abasirikare baca baramubona kubera ko babonye ko ntayitsimbura kandi babantu. Hano ni mu karere ka Nyagatare ahafatiwe Kanyanga. Inzego z'umutekano zafashe abagabo 5 bafite ikiyobyabwenge cya Kanyanga. Ni mu gihe abaturage bavuga yuko hano hakunze gukorerwa Kanyanga y'imbambure, ndetse bavuga ko bayishora no mu mujyi wa Kigali, ubwo bayishyira mu modoka muri butu mo hasi mu makwasiteri bakazishora hano mu mujyi wa Kigali. Ni mu gihe rero inzego z'umutekano zasabye abaturage kujya batangira amakuru ku gihe kugira ngo abakora ikiyobyabwenge cya Kanyanga bafatwe n'abagikwirakwiza muri rubanda bafatwe. Ikiyobyabwenge cya Kanyanga ni ikiyobyabwenge ushobora kunywa ugata ubwenge ugasanga wagiye mu bikorwa by'ubugizi bwa nabi, dore ko kino kiyobyabwenge kitanemewe hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ugerageje gufatwa acuruje ikiyobyabwenge cya Kanyanga cyangwa akagerageza gufatwa agikora atabwa muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB agacibwa n'ihazabu ry'amafaranga menshi cyane. Ibi byabaye ku itariki 2. Inama yayisambanyije kuko twamusanze hejuru yayo ahubwo nuko icyatuyobeye twayobeye ukuntu yahageze. Mwabe buryo yageze mu mwari mwagiye musanga yiri hejuru ari barayisambanya yiri hejuru. Ahubwo twebwe twamubajije ukuntu yaje agasanga tudahari agahitamo kurira inama. None se ubungubu ko hano ndabona ari ifamu nini muzajye mucunga neza, bura ni wasanga n'inka ageze isambanya mwagiye, kuko hano nabonye hari ifamu nini y'inka, ingurube, ihene, intama, ibi ndabona ari ifamu nini harimo ibintu bitandukanye. Hano habamo ibintu byinshi bitandukanye. Habamo ibintu byinshi ahubwo nuko batwinjirira
uwo ari we wese mu mpande no mu mpande tugasanga yinjiyemo. ese gatonya uyu musore nta kibazo cyo mu mutwe yari afite? Yewe muri make ni ukubona umuntu nimba ngo yarigize gusara mu bihe bishije, ariko simbizi nimba koko byarabaye. Ariko yaje hano araza akatuganiriza bisanzwe, tumenye yuko ibyo bintu yabikora. Bisobanuye yuko uyu musore ntabwo muziranye birambuye n'inshuti biraho bisanzwe mwahuriye n'ahangaha mu bijyanye n'akazi? Ntabwo tumuzi neza kuko twebwe twaje. Ese afite imyaka ingahe ubundi no musore? Afite 25. Afite 25. Amazina ye waba uyibuka? Oya, amazina yawe yibuka. Aha ni mu karere ka Rwamagana, Rugende y'itaka, aho umusore w'imyaka 25 y'amavuko yafashe inama ku ngufu, dore yuko abamufashe ari abashumba bakora mwino famu. Dore yuko uyu musore byamugizeho ingaruka, igitsina cye kikaba cyabyimbye. Abaturage bahise bagira ikibazo, batangira kwibaza kuno mushumba wasambanyije wasambanyije inama w'imyaka 25 y'amavuko. Abaturage bavuga yuko urubyiruko rw'ikigero rusigaye rwishora mu busambanyi. Bavuga yuko uyu musore atuzuye, ashobora kuba afite ikibazo cyo mu mutwe, dore yuko mu muryango we bavuze ko uyu musore nta kibazo na kimwe cyo mu mutwe afite, ahubwo bari kuvuga yuko yasambanyije intama bamubeshyera ari ukumuharabika. Dore yuko abasore bamufashe n'akavideo, bamufata ibimenyetso. Nibwo uyu musore yaje kubyimba igitsina aza kuvugisha ukuri, avuga yuko yasambanyije ino nama. Uyu musore bamugiriye inama yo kujya kwa muganga akavugisha ukuri, ndetse akabwira muganga uko byagenze kugira ngo abone uburyo ki amuvura. Gusa abaturage bakomeza kuvuga yuko urubyiruko rukomeje kwishora mu busambanyi. Bibaza nimba uyu musore gusambanya ino nama ari igisubizo yarabonye, ndetse bamwe mu bakora mwino famu basobanura yuko uyu musore yari inshuti yabo magara, bazaga bagasangira, banahuranaga inka. Iyi famu nk'uko muyibona ni ifamu nini cyane, ni ifamu irimo intama, ni ifamu irimo ihene, ni ifamu irimo inka, ndetse iyi famu baherutse no kuhibira inka 10 ubwo izi nka zafashwe zirimo zambutswa umupaka